Make siguqula ikhasi sijonge kwezolonwabo apha ke kumabona kude we-SABC kunamanye amaqonga ethu sineenkqubo ezigxila kwimiboniso panya nebalisa ngebali lethu njengama-Afrika. Omnye ke ongumlingisi kumdlalo kamabona kude onguLinda Lukhele sihleli naye apha namhlanje enkqubeni. Mlungisi masikubulise sikwamkele ekhaya. Ngiyabonga siswami ukungamukela nami ngiyanibingelela nonke emakhaya nasestudio sonke. Uziva usekhaya kodwa? Kakhulu ngoba akusimvuleni ethiwa noma ngibani le. Hawu khawuthi nje khawuwave uthi nje. Uyabona nje. Awu usekhaya impela bakuteketisa bathini elokishini? Oh bavama ukuthi mlu. Mlu. Uyathi mlu. Siyakwamkela siyavuya into kubana unathi namhlanje ngalentseni. Kunabantu ke abaye bafike besuka mhlambe kwindawo ezehlukileyo abanye basuka emakhaya emalokishini bethi beza apha kwaNdonga ziyaduma. KwaNtombazana wendelephi bezofuna amaphupha xebe. Ingaba mhlambe abanye especially breaking kwi-entertainment industry ufumanisa ba oko umuntu ezama kodwa abe kanti akade aphumele. Ingaba lonto ibangelwa yintoni? Eqinisweni ekuthenini ukugcina kwenteka into njengaleto ukuthi kube nama breakups. Kuyakwenziwa ukuthi umuntu afocus lapho kana akaqethi kahle libanga la khona ukuthi kunzima ngena khona. But ke siyayisizama ngendlela etiningi de ukuthi sifune ama agencies, sihambe ama workshops, ma theater. Uyabona leti nzawo lethu kane network ibalekile kakhulu kulomkhakha. So ufuneka umuntu akhangele indzawo usithetha kamnane siswazi indzawo kahle kahle for ukuthi ube khona i-theater because la khona unethukana nabantu labaningi khona uyakhona futhi nokusihamba ama workshop hlangana nabantu labafana nabo Linda mhlambe besasho Linda uthi I think ne-agency leso singakhona ukuthi singene sisebenze lapha. Usathetha ngomba we-agencies xa usearcha ku Google mhlambe uzawuthi agencies in Johannesburg kudweliswa ezininzi ezingaka. Ndiyakhumbula into kubana uye waba khona omnye besimbona kumakhasi onxibelelwane balisiba lakho ba hey ndake ndazama ndithi ngingena kwi-agency bandigqumza kwathiwa mandibhatala imali dololo umsebenzi okwefowuna xa ithi uyablockwa. So umbukelo bukele ekhaya othi ndiyafuna ungena mhlawumbe kwizinto ze-acting ndithini nansi agency uyibona njani i-agency ubona iba le ayinabunyani? Ngaboshwa kanye. Angikwathi ukuthi ungayibona kanjani but kune into lotifunzako mawuloku uhamba ufunze ukuthi ngazathi la ngilahlekile especially uma umuntu atokufuna imali wayelanga akaqali nokukutshela ukuthi umsebenzi udawuthola kuphi yabona ukuthi le nto lokufuna bese uyasearcha ngaye lo muntu ukuthi lo muntu ongifuna imali for ukujoin i-agency watiwa kangakanani ngoba labanye basubajajisa ukuthi mina njengami nguLinda ngithi ngoba ngibona ku TV ngithi lethi imali ngidakujoinisa ku agency lethi manje ngama scammers but ke kufuna ukuthi wente i-research before you join akhona la kahle akhona la better so awafana ama agencies ngeke ngithini kepha nje akhona la right akhona la better so kubalekile ukuthi mawusuka ekhaya before usuka nje wente i-research wenze i-research ulola amehlo kuba buninzi nyana ubuqhophololo. Uthe wakungena apha kule nkqubo safumanisa into kubana ngunting ziyakhala iminxeba yethu abantu bafuna ukuphawula ngoku ke sawuqhekamshelana nayo untombi osuka eThembisa. Ntombi masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele. Sanibonani msakazi untombi lana eThembisa. Ntombi eThembisa luthini uluvo lwakho ngalingxoxo yethu? Nami ngifuna ukubuza igesi lehle lapho phambi kwakho ukuthi manje nikhuluma ngokuthi sibokwenza i-research siyenza kanjani singayithola kuphi i-information ezoba reliable ngoba ngikhuluma kanje nami nje ezami ingane nje zine-talent msakazi zine-talent kakhulu kukhona nje e-actor yakwazi nanokucula nokudansa yonke lento manje masithola ama-agent babe bethi sikhokhe iy'mali ey'ningi bese siyakhokha and then bese kungenzeki lutho-ke emva kwalokho namanje usahleli la ekhaya kakawutholi umsebenzi woku-actor. Hayi uvile umlu uyakhala uthetha kanye lento sikuyo. Yeah. Kokuqala nje ngidawuthi ncesi make lapha ekhaya ukuthi abantwana bakho Thembile sibatha uthola umsebenzi kuma acting and stuff. Lengingakusho ukuthi mhlambe kunama groups lathite la fonywako la khona nithola khona yonke into lendekako around South Africa ngeacting nama agencies la nginenkinga nama agencies right. Ngicabanga ukuthi ndawushare ukuthi ngiphi leyo group leyo lena le futhi uthi itshele ukuthi la
why angawutholanga umsebenzi kwenziwa yini angawuthola umsebenzi because sibulawa kakhulu ukuthi abantu bavilapha uku-attend ama-workshops nama-theatre but egcineni ufuna ukuba yi-actor agcine ngokukhipha imali ukukhipha imali nami ungangipha imali ngingayidla vele. Siyathemba ke ntombi into yokubana uphendulekile. Xa sihlabela mgama ngale ngxoxo yethu ndiyafuna ukuyazi into yokubana njengokuba ubalula ubana ku-right mhlambe xa uzawuattenda into ezifana no-workshops ukuze ufumanise abantu abafana nawe abazakwazi into yobana bagayide. Sishare i-information. Yes. So ngeyiphi into engcono mhlawumbe kukuzimela okanye ubane nje uzi-attendele ii-auditions okanye ube kwi-agent because omnye uzothi hayi kudala ndiphansi kwale agency kodwa akekho amathuba. Njengoba ngikhuluma nge-research angeke ungene ku-acting ngaphandle kwe-agency. You need it like it or not kufanele ube ne-agency. Just wena kwenza i-research ukuthi ngiyiphi yona le takuniketa le platform because ungawuhlala 10 years uloku under i-agency and usayinile ubhadelwe into konke but ke unfortunately ngako ngithi sitawushare le ndzaba yale group kusinayo tokwathi ukuthi makangene khona i-group yakhona bathi the iglis make ungene lapho kuleyo group leyo ngicela ukuthi ngidakusharele link mhlambe via Instagram, WhatsApp and stuff then ukwathi nawo ungena uhlambuluka uthole ukuthi kwendekani ngempela. Ndiyathemba ukubana nabaqulunqi bethu bazayibhala apha escreenini bayithi nombukela kwazi into yobana ayifumane. Ngoku sithe xa sincokola ngaphambili watsho into yobana kudala uqhushalaza ungena kulo mboniso uphuma kulo. What are you currently working on at the moment? At the moment ngingene kule yaseMpumalanga bathi Sinquma. Sisho ngoba ngicedzile ku-adulting ngacedza ngoba kumatima lokuba singena ngazathi singena ngaphansi siyashopha siya etulu akukho lula kuthola a permanent job like la utawusana khona contract but unfortunately ngikhathi ngithole i-job eMpumalanga kuyisinqumo itawuphuma nje madudane ngeke ngishare that information ukuthi nini kanjani ngoba baphathi bakhona sikavumelana ukuthi ngingashare leyo nto leyo but ke currently ngilapho ngisebenza lapho. So sihlale silole amehlo sithi ba ayibonga lo wayise ekhaya mos ndiyamkhumbula noba kuthwani. Yeah kunengilokwenteka lapha kufuna vele uvule emehlo angisho njalo ngoba mangingathi wavule nyalo or ngutshela manje ukuthi sikuphi nawe soyohlala ugathi sothi abofona ukuthi phela sengivulile but ke currently ngiloko lengibhizi ngako lokukhona lokunye emasayidini indzawo lesisebentela kuyo ifuna ngazathi ungasila yabona uphuma ungena ama-auditions bongibude ngawo abalulekile ama-auditions abalulekile ama-auditions why abalulekile ama-auditions you can find out ukuthi uneskill ukundlula mina but ngalokuthi mina ngiyatiwa kuthathwe mina kani wena wathi kangcono kunami kanti ma u-attendele workshop le audition ila khona utaba nelithuba lokuthi bangakuthatha kwaye ndiyaqinisekisa into yobana izawubhusta neconfidence yakho. Mamela andiyazi uba uhlambe ngantoni ngalentseni kuba ii-calls zingenile kungoku sizawuqhagamshelana naye uSizakele Nkosi yena ke upha eMpumalanga. Sizakele siyakwamkele ekhaya. Ngiyakwamkela mfana. Unjani? Ngiyaphila njani? Wangathi usezezingubeni nje na? No, angikho engubeni. Kodwa bengithanda ukubuza kubhuti ukuthi uma ngikuthi ngifuna uku-actor maybe ukuphi engifuze emele ngikwenze i-process yakhona yini omele ngikwenze. Njengoba ngishilo-ke siswami ukuthi isikolo sibalulekile u-attend ama-workshop abalulekile i-theatre kanjalo nokunetworka nje siswami yiko kuzokusiza ukuthi ukwadi ukuthi uhlangane nathi khona la. Okay. Okay ngiyabonga. Wenelisekile Sizakele? Yeah ngiyabonga ngibonge kakhulu. Sithanda kanye lonto ke siyekhaya jikelele. Siyabulela kakhulu ke nakubabukeli bethu abathi basiqhagamshelela nathi. Kuyiqovule ke lengxoxo siqela nje into bana xa mhlambe ungekho kwi-screens singakuboni intoni oyenzayo ngexesha lakho? Ngiyajabulela lo mbuto. Mina ngine brand yami lengithengisako. Ngiyahasila kahle. Hustler. Ngibuye ngisebenzele ke futhi ngoba ngine business nyane yama Uber lengiyendawo. So nginokwenda lokho isikhathi esiningi. Okay. If ngekho ku screen ngiyahasila side. And kubaleke njani as ungumuntu ku entertainment industry uba ungajonga into yi1 kodwa uthi. Isikhathi siswami umsebenzi njengoba ngishilo ukuthi kuyaphela 3 months. Ngakawutholi so funa ukuthi ngizame ukasila ngale ndlela because ukuhlala ngilinze 3 months njengoba akhalile omunye umbukeli lapho wathi
ama-agents awathola umsebenzi vele awutholakali kalula. Hey si ekhaya jikelele singujikelele nyani uthi usibona sisempumalanga Tsigada ngoku siye eMpuma Koloni siqhagamshelana naye uSakhiwo eMthatha. Sakhiwo siyakwamkela ekhaya jikelele. Ngoku siye eMpuma Koloni siqhagamshelana naye uSakhiwo. Ndase ndaziva ndithetha Sakhiwo. Vala kaloku baba. Siyabulela sizimane eyona nto ndivukele Sakhiwo. Sakhiwo cima iTV yakho mapapa siza kuva kakuhle. Ndiyavakala. Uyavakala cima nje kancinci uhlisa ivolume. Yayazi ba uyazithanda kodwa ngolomzuzu usifonelayo nje hlisa ivolume. Oh okay sorry. Yayazi ba uyazithanda. Hey ndibale ndiziva. Hey Nkosi yami. Yeah, all right. Heke Better. phosa ke ngoku. Yeah, all right. Ayisisi ndinovuyo olukhulu. Ndibona iAfrika ikhululekile ngo-ekhaya jikelele. Ndivana lo mfana uthetha apha. Ngoku izinto ezininzi uzawukhululeka. Lo mfana uthetha ngento yomsebenzi apha sade sawuncama thina ngenxa yama-casual nee-contract. Sicele iAfrika nabazabalazi uba bakhulule olu lutsha lukhoyo. La mfana aqine uThixo amthethelele. Oh bethu. Ukuze kuthi nawe sisi hey uthetha kamandi isiXhosa apha. Andinazi apha uba ndithethwe phina. Siyabulela kubaphathi sibuyisela apha kubaphathi basekhaya jikelele. Qina Mzantsi Afrika qina. Siyakhululeka ngoku. Enkosi. Oh siyabulela yazi uchukumisa inxakanxaka yencambu yenhliziyo yami Sakhiwo apho eMthatha ngenene si ekhaya jikelele size eluntwini umvile nawe uSakhiwo uyabulela ngomsebenzi omhle owenzayo uyathi into yokubana mayikhuli iAfrika kwaye sikwinyanga yolutsha apho sifuna nabantu abatsha babandakanyeke kuphuhliso esilibonayo eMzantsi Afrika amazwi nje okukhuthaza umbukeli kuba uyathi uSakhiwo ubuthi yena wade wancama ngenxa yezingcuba kaxaka ezikhoyo in this industry ukhuthaza nje umuntu omtsha into bana anganikezeli ukukhuthaza umuntu lomusha lengingakusho ukuthi lenyanga lesikuyo bani labasha bathanza kuyi-enjoy ngalenye indlela ama-drugs yehlisani kancane angisho nje tidzakamiva because uma uphethe nje umuntu lomusha ufuna ukungena ku-industry noma ufuna ukuphumelela kufuna ukuphathe kahle libalekile inhlonipho uyabona kumele uma unenhlonipho utive na uthi unenhlonipho ngoba nawe uyathi ngakuhlonishwa qala hlonipha umuntu oseduze kwakho kuze nawe uhlonipheke so lengukhuthaza nje kubani labasha sikhumbuleni ukuthi le nyanga yethu thina lesibasha siyakhumbula 1976 kwendekeni kepha manje asivusa umcondo sithimisele sikwazi ukuthi siqhubekele phambili ngiyanithanda abantu labasha kakhulu ubathandwa ngothando love uqinisekisa nyani uyabathanda nyani nathi apha ekhaya uyasithanda ungajonga nje iscreen kuba kune promo esizobane siyidlala iveki neveki kuba siyabona ababukeli bethu bakuthande ngenene uzawutsho nje into obana abantu mabahlale bebukela ekhaya jikelele Hawu bengingahlala kanjani uyabona ngifikile ekhaya jikelele ngiyanicela babukele emakhaya nibohlale niyibuka njalo kunengile nisetakuthola la nami ngitena information leshodako kepha ngiyabona ukuthi khona nabalingani bami batafike bakhiphe information la ku-ekhaya jikelele ekhaya jikelele it's powerful I like it guys ngicela ukuthi niyibukele njalo every week nibukele ikhaya jikelele